Ćao svima, ja sam Miloš, a ovo je Adina online škola jedrenja. Regatna pravila na prvi pogled deluju komplikovano, ali dobra vest je da ne morate znati sve detalje iz knjige pravila da biste uživali u regatnom jedrenju. Cilj ovog serijala je da na jednostavan način objasnimo osnovna pravila, pokažemo tipične situacije i predstavimo sistem bodovanja. Tu su i definicije bitnih pojmova koje možda deluju banalno, ali čine temelj za razumevanje ovog važnog segmenta u jedrenju. Svakako, poznavanje ove teme pomoći će vam da očuvate fair play, jedrite sigurnije, donosite bolje taktičke odluke i pre svega učestvujete u regatama sa više samopouzdanja. U ovoj lekciji koristili smo Sail Talks, što je naša apsolutna preporuka kada god se priča o jedrenju. Pa da počnemo. Tema današnje lekcije je startna procedura i signalizacija. Startna procedura obeležava se na startnom brodu vizuelnim i zvučnim signalima, odnosno isticanjem zastava i zvukom sirene. Sama startna linija nalazi se između startne zastave, narandžaste boje i startne oznake. Kada se prva oznaka regatnog kursa obilazi po levom boku, što je najčešći slučaj u flotnom jedrenju, regatni odbor se nalazi sa desne strane, a startna oznaka sa leve strane startne linije. Ako se obilazi po desnom boku, raspored je obrnut. Sada stvari počinju malo da se komplikuju, ali nije ništa strašno. Startna sekvenca se obeležava upozoravajućim signalom na 5 minuta do starta, pripremnim signalom na 4 minuta do starta, signalom poslednje minute, kao i samim startnim signalom. Dakle, u pitanju su 4 zvučna i vizuelna signala koje treba zapamtiti. Ukratko, prva 2 signala se obeležavaju podizanjem određenih zastava, dok se druga 2 obeležavaju njihovim spuštanjem, a sve ih prati po jedan zvučni signal u vremenskoj sekvenci 5, 4, 1 i 0 minuta. A sada da uđemo u to malo preciznije. Što se tiče zvučnih signala, svaki put je u pitanju kratak zvučni signal, najčešće brodske sirene, na manjim regatama pištaljke, dok na velikim regatama sam startni signal može biti i hit od stopa. Vizuelni signali se ističu zajedno sa zvučnim, ali su ipak malo kompleksniji. Prilikom isticanja vizuelnih signala koristimo se zastavama Međunarodnog signalnog kodeksa. Srećom, ovom prilikom nam nije potrebno poznavanje svih zastava nautičke abecede, već ćemo koristiti samo određene. Dakle, startnu sekvencu regatni odbor započinje upozoravajućim signalom, odnosno isticanjem zastave klase za koju se start daje. Zastavu klase određuju pravila vaše klase, pa osim zastava Međunarodnog signalnog kodeksa, dolaze u obzir i zastave sa logotipom same klase. Nekada se na istom regatnom polju nalaze različite klase, pa je izuzetno važno da prepoznate zastavu svoje klase. Ukoliko je upravo istaknuta zastava vaše klase, to je znak da je startna procedura otpočela, odnosno da imate 5 minuta do starta. Ukoliko to nije zastava vaše klase, važno je da se klonite startnog prostora kako ne biste ometali učesnike trke za čiju je klasu dat start. Sledeći signal je pripremni signal. On sledi minut kasnije i označava 4 minuta do starta. Ovo je prilika da precizno uskladite vreme na startnom satu pritiskom dugmeta Sync. Od zastave koja je istaknuta ovom prilikom zavisi vrsta startnog pravila koja će biti primenjena tokom poslednje minute. U ovom primeru ističemo zastavu P, koja je najtipičnija u malim i srednjim flotama, a u nastavku ćemo objasniti sva pravila koja se primenjuju sa različitim pripremnim zastavama. Sledeći signal označava poslednji minut do starta i obeležava se spuštanjem zastave pripremnog signala, u ovom slučaju zastave P. Minut kasnije sledi i startni signal koji se obeležava spuštanjem zastave klase. Da rezimiramo, u startnoj proceduri imamo 4 signala. Prva 2 se obeležavaju podizanjem zastava, a druga 2 spuštanjem i sve ih prate zvučni signali.
Ukoliko dođe do greške tokom startne procedure ili vetar drastično promeni smer, regatni odbor će uz 2 zvučna signala istaći zastavu Kodeks, dugački crveno-beli plamenac koji podsjeća na vetrokaz na aerodromu. Ovu zastavu možete videti i van startne procedure. Svaki put kada regatni odbor želi da signalizira da će sledeća trka biti odložena za više od 5 minuta. Prilikom ulaska u narednu startnu proceduru, regatni odbor će spustiti zastavu Kodeks uz 1 zvučni signal. Ako postoji razlog da se trka prekine nakon startnog signala, regatni odbor će podići zastavu N uz 3 zvučna signala. Startna procedura će se ponoviti minut nakon spuštanja zastave N. Dakle, kada vidite zastavu N, vratite se u prestartnu zonu i pripremite se za novu proceduru. Isticanjem zastave H ispod zastave N, regatni odbor poručuje da će se naredni signal dati sa kopna, dok isticanjem zastave A ispod N objavljuju da više neće biti trka tog dana. Kada jedna ili više jedrilica startuje pre vremena, odnosno napravi prestup, postoje 2 moguća signala. Prvi je opšti opoziv, koji se signalizira isticanjem plamenca prvog ponavljača uz 2 zvučna signala. On se primenjuje kada regatni odbor nije u mogućnosti da identifikuje sve jedrilice koje su bile na strani kursa u trenutku startnog signala. Druga mogućnost je pojedinačni opoziv, koji se koristi kada regatni odbor može da identifikuje svaku jedrilicu koja je prestupila. Ovaj signal se obeležava isticanjem zastave X uz 1 zvučni signal. Regatni odbor može objaviti identitet tih jedrilica, ali i ne mora, pa je odluka o iskupljivanju isključivo na vama. Vratimo se sada na pripremni signal, jer od vrste pripremnog signala, odnosno zastave istaknute na 4 minuta do starta, zavisi način iskupljivanja nakon prestupa. Postoji 5 uobičajenih pravila starta. Prvo je pravilo zastave P. Pod ovim pravilom, jedrilica ne sme biti bilo kojim delom trupa na strani kursa u trenutku startnog signala. Ukoliko do toga dođe, može se iskupiti povratkom na prestartnu stranu i startovati ponovo, ali tako da prilikom povratka ne ometa nijednu jedrilicu koja je pravilno startovala. Povratak može izvršiti kroz startnu liniju, ali i oko startne oznake ili startnog broda. Pravilo zastave I je strožija verzija pravila zastave P. Ukoliko je bilo koji deo jedrilice bio u prestupu tokom poslednje minute startne procedure, jedrilica se mora iskupiti obilaskom startne oznake ili startnog broda. Ako smatrate da ste tokom poslednje minute makar malo bili na strani kursa, preporuka je da odmah počnete povratak na prestartnu stranu preko jednog od krajeva startne linije, kako biste imali mogućnost da ipak startujete na vreme. Pravilo crne zastave je najstrožije pravilo. Često se primenjuju u velikim i kompetitivnim flotama velikih regata, kada veliki broj jedrilica teži agresivnom startu. Tokom važenja ovog pravila, svaka jedrilica koja se nađe na strani kursa tokom poslednje minute startne procedure biće diskvalifikovana. Čak i ako dođe do ponavljanja te trke, diskvalifikacija i dalje važi i jedrilica neće imati pravo učešća u toj trci. Pravilo zastave U je slično pravilu crne zastave, s tim što u slučaju ponavljanja starta ili trke, jedrilice koje su prestupile imaju pravo učešća u trci. Dakle, ovo je blaža verzija pravila crne zastave. I na kraju imamo pravilo zastave Z. U ovom slučaju, sve jedrilice koje se nađu u prestupu tokom poslednjeg minuta startne procedure dobit će kaznu od 20%. To znači da će se kazna dodati na ostvareni plasman u visini od 20% od broja učesnika trke. I za kraj imamo zastavu koja se odnosi na bezbednost učesnika. U pitanju je zastava Y, koja označava da svi učesnici moraju nositi sigurnosne prsluke. Ova zastava može biti istaknuta pre startne procedure sa pripremnim signalom ili na kopnu. Pravila klase mogu dodatno propisati i druge bezbednosne mere, kao što je zatvaranje kabine.
Poznavanje pravila doneće vam sigurnost i bolji rezultat, ali i način da ostanete korektni prema svima na regatnom polju dok se borite za što bolji plasman. Zato zapamtite reči Paula Elstroma: niste osvojili trku ako ste pobedom izgubili poštovanje ostalih takmičara. To bi bilo sve što se tiče ove lekcije. Ako vam je bila korisna, lajkujte video i zapratite naš kanal. Na raspolaganju smo putem komentara za sva dodatna pitanja na ovu i ostale teme. A do narednog viđanja želimo vam dobar vetar.